24+ অৰ্গেনাইজেশ্যন দল সংগঠনে এখনি সংবাদমেল আয়োজন কৰে। চকীহলাত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। চটেংলেমছত খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ পৰিভ্ৰমণ। নমস্কাৰ, আজিৰ প্ৰাইম টাইমলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ৰ পৰ্যায়ত মই মঞ্জু ৰংপিপি। বুধবাৰে দুপৰীয়া প্ৰায় 12:45 মান বজাত 24+ অৰ্গেনাইজেশ্যন দল সংগঠনে FBI হোটেলত এখনি সংবাদমেল আয়োজন কৰে। উক্ত সভাত উকছাৰ ৰতন তেৰণ, KRAৰ ধাৰ্মা তেৰণ, কাৰাৰ পৰা ধনসিং ৰংহাং, KFৰ পৰা অবিনাশ ৰংহাং, লিটছন ৰংফাৰ প্ৰমুখ্যে দলৰ সদস্যসকল উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা কেইদিনমানৰ আগত APHLC দলৰ সভাপতি JI কাথাৰে মন্তব্য কৰা কথাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিয়ে উক্ত সভাটি অনুষ্ঠিত কৰে। Ajak anongnu mate songkor apia tumafan ratcarya song atumsi komane ratcarya song ali fan na joine songkor api fan pajut kognu kapaklang aputhat sini itu pini nang itu mafan tharangkia mai nang thap pon nang kok lo pasti nang itu maporotek kan Nangacitong dun apot itu songkor dia hinten kacuro la pene ka dompajeri lo tapi kedamtang rang tina farpo aholalong alang itu kipu ateng lo tantre halatwarni si songkor api jut koklo kusi pulo sidame nilitu mabangke alang itu songkar rapi amenten rapcaria le kacu enje fanalang itu mori lo halaso rapcaria ale kacu en ije fan kabori hutan nilitum kadugo be songkar rapi tumpen vaidagalam nilitum nanglitum farangke thengnu kusi tame napaklang lo je songkar rapi ke Ratcarya song kali songkor apike as per constitutional law paragraph 2 subparagraph 7 tengken ka implement dia fansi nilitum karjak lapen ke la so tengpensi nilitum cesong mo mangbong lapen la so ke cesong kang tanga joni ten ti adhak ilur bani to mabangke political ali ka tuen di fan bori pon sila so ka bori pon bo mahut songkor api bhan kapawe dedie bhan ti kapor ilo khala so ka song amelde kapamet chogi bhan ti bodi pollo stame nilitum songkor api pen madu arachare song along ta lason dun jui to ave sojone ti pinia di anta nilitum che song pon bomang bomsi benangan angdeng lelo lapen ke laso akichun dia lo ngam ke niligi pukang to ke laso ka che song kapachun dia lo ngam ke songkor api der tong ke song nai kali karbiang long arat karbia khaya tuma maki kadu ve iklai vet nang acerap nang situ dunji phansi nilihin per chuni di ponlo apen ke so ke song ke chunvet ji constitutional right lapen ke as per Guwahati High Court along PIL number 9/2017 hala soteng pen PIL ta kitang do la soteng pen aman ke do Guwahati High Court atum hukum pilo hukum pidat penafi itu tim karbenglong mate karbenglong autonomous council atau pusimela tebang teng tapi laso puthak bangke komane ratcaria song fan ali ki PG fan ili tum boriye lapen ke ngoi prang da boriye lapen ke laso puthak song gor apike APHLC longsi dun ruglo pu bangke lake cobayalam lapen kapahan calam lapen jok si dun lo flotan de kopi dia song si APHLC long ke doma halapan wajak pen rada sinu paklan kha lam raga fan kapamang hui fan klem nangne lapen ke
laso budak komasi koson ke klaim masa kadu wera tumta nang tumta usai nang di pusini lihin dan suning jingtu dia belum mati avelo tu jalan ni kan ini. Kalau langsung song kora fi puluh hok song kora fi tu sia song long bangke ini tum komande jung amen kiat kali laki asong ke on labang sok ke claim ke tam labang sok separate electoral roll kate song long ke claim ke tam labang ko asong ke tu on pot bang fi nale tum la rat la kan kir tu hendak ke song kora fi tu seku ti hala masuk song kora fi tu se long muda hok je ka thar kasabi kon organization SSIP pe song kora fi long velo tamil la tenam par ane song ko an ke do ke dak angkan ka se ni ke pe rong sar ben ko ke Karbi Farmers Association ben ko pe UK te do ana song kala posi do erlang on wake la dake abidet ko ave la pen non ke nang jilangan ni kana tiram nang tito dunia tum do iklang ko kono song tum ta preka song nang tiram la bang so ha shu ka pat chunje fan nang tiram dunje fan ani ke ha tum do la ti la so je ka thar alang ni kaning je pon hala mang kame thang rat sari jung ali ap hang ti alang ni kaning jito la bang so song ko rafi separate electoral roll nang se song la bang so idun ke kam ka jot ting la bang ke hala so hut na le tum nang ke klam kana mata ilum te thando la ke ilum ke politik salong involve between itu merasa lelong ke problem deh. Labang so kaca song parlemen la kaca song dan tunjuk tik labang cok tik bangke itu ke rasa lelong ke problem deh. Itu ke politik pasti lelong ke tumsul deh ninget hiblo lapu si bang monglo. Jaya ka thar alang ni hala bot kapre rasa lelong dolo. EFCC long dolo Dhaka dolo kapre hala dak si o bupsi alang lita labang so kaca song bangke pa tunjuk tik bangke karbeng long rasa lelong regional forcing tangan ibu gamata alang lita hala si o bupsi dak advisor ko hukum selang di banglo. Kita me non api nilitum kini lo kali alang le bangke ini dah jakong kapa bob dia hantar alang itu mengwasa alang le kala bangsu songkor dia tu nang sesong jakong nang pa bob hanti mangkor lah pusunan kat kita tang for AFCC tu jakong kapa bob lo HSCC tu jakong kapa bob lo Dhaka tu jakong alang le ino dan lidar pulo bener komani kecok itu beralang le pakai dekang lo alang le nai obup kelang ya kama mati si non itu nak lang lo advisor tekok lo alang le advisor tu dia alang le kumalo songkor api pa bide kaning jilang kumalo alang le Ladake song ko rafia vedere po alam kya ve ye voting but heblo la pen ke lang gilang ni dalam masuk ke song chunje tik bangke lake la pus dambom kale jay ka thar ko ma to pulo jay ka thar lake unstable of minute ke na hok ka tip the aning kher khar thik la somni hala ko si nani in hu hok nani do hok la ku claim hok la ku si ni ni la mong lo ha ke lang tang mon jay ka thar pur ki molang gam nang ko de hak ke lang gilang andi pensa Kirang bilang ani bena la pusi alang le kapre la alang na klemo la pusona thak non song ko rasia fanta ili to majak ko nang pa bop tekam lo rataria song bang jok la bang so party ke sing man se ko jun mang le bang jok la ko inde sama alang ni sing body da do nona ko dang ke 24 plus to mali bang alang ni to mang ke ki en boli mang se body mono la fi hala bang so ali ki en khip je fan mang se alang ni bang ke song ko rasi asong mang ke rang na tar ko holong ka ting bai hu ba be da do pola mang se alang ni ke nang to mara theng lo bang ma de press mi da lo hala mang so alam klar ma alang ni pi pondo san hala mang ke hokali nilitung opinion yang dosilo rusile thola la masola mang SSIC pura la dan itu mang website kaprek song do ana bang kala bang song ga arjap sidang do sidang la ben kenang hilangan jila kaprek song dan sira punya senda dola rasari ali fanti kam ke klem te UK FM kaprek song tuman ke EPSL film dola upload pusila alang itu kapaklan kan itu labang ke lasi non an posita me espar apenia ting recorda ting klotete madua song ta song ko rafli ko amma ko fama ke do la soteng si dolang madu song ko la sona chekat ko la sona bila নীলি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চকীহলা লাংডংজো পানীৰাম সিং নাৰ গাঁৱত মংগলবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 মান বজাত ব্যৱসায়ৰ বাবে ৰখা ৰবৰৰ এটা সংগ্ৰহালয়ত হঠাতে জুই লাগে স্থানীয় ৰাইজে জানিব দিয়াৰ মতে ৰবৰ হুকুৱাবলৈ সংগ্ৰহালয়ৰ কাষতে জুই জ্বলোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে উক্ত সংগ্ৰহালয়টো সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্নিত ভস্মীভূত হয় আৰু 3-4 লাখ টকাৰ সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি হয় নীলিবৰ পৰা আনিলছন ৰংফাৰৰ প্ৰতিবেদন নিউজ 24 কাৰ্বি আংলং labang suwa puthak alam te hoklo atumi la suwa hem me kichu aputhak alam kela puno nili ke dak rong asar rong chari banglo nasi atumi apor baji kep ni apor rong si la suwa hem me chudelo la pena suwa rong ke la suwa dewak kichuak pensi rong si anstami la suwa dewak kichuak pensi anikan tami la pensi jeparing ilo usumar kudu kowi pacari anta la pensi pacari ilo stami non apor atumi apor bangki kopi pengo so ni stami la suwa hem me chupi det la nili pen pacing du lam thei la lo
পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ছচেংলেমছত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ ছচেংলেমছত দুৰ্নীতি দুখীয়া চাউল আত্মসাত লেমছখনৰ ডিলাৰ নন্দিনী তিমুংপিয়ে উল্লেখযোগ্য যে কাৰ্ডৰ মতে কাৰোবাক 30 কেজিৰ হলনি দিয়ে 20 কেজি আৰু কাৰোবাক 20 কেজিৰ হলনি দিয়ে 10 কেজি হেয়া ডিলাৰ নন্দিনী তিমুংপিৰ বিৰুদ্ধে একাংশ ক্ষোভিত ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত হামৰেন খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ সহকাৰী পৰিচালক মণিমোহন মজুমদাৰ আৰু ছচেংলেমছৰ সম্পাদক ৰুট বেপিয়ে ছচেংলেমছত পৰিভ্ৰমণ কৰে আৰু দুখীক আইনৰ মতে শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মণিমোহন মজুমদাৰে আমাৰ এই প্ৰতিবেদনৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে আজিলৈ মানে ষ্টুডিঅ'ৰ মজাৰ পৰা মই বিদায় লৈছো চাই থাকিব নিউজ 10 কাৰ্বি আংলং